alin sirahotu dan bindu maiha programa Escola Bauma hamutuk ho mambentura tempo lokraik classe hat to classe nen. Aprendizagem judia. Ohing ita saya aprende. Hakal mai tenyean atau pronto estuda. No se le parte dahat husi livro ilimatar. Se estuda konaba tipo texto poesia. Se aprende konaba fatin sira ia escola. Mos se coco itanya Hanoi hodi halo tradução entre tetum no português. Se aprende konaba massa no toran iha matemática. No se halo experimento konaba pressão benian. Literacia tetum. Ita leha mutu. Parte da hat. Padre Alfonso continua. Comandante Tim Alfa Domingos hamate sigaru gudanggaram no hare basakunar. Ohin ita hare siranain tolu. Ida makmate ona, ida kair moris, ida seluk ihanebe. Sakunar hatan. Ida seluk aproveita ita tiru siranain rua iha oin, ni halai tia ona. Ne iminia sala. Tansa ohin imi hosikotuk lataka keras. Comandante Domingo Sakilar hohirus. Maski ibun toos samoro koko atu defende sirnian. Ami kala sala duni, comandante. Mai be ami labokan tambah instrução dehan kata tiru fofo nemaka sinal hodi hotu bokan hosi fatin no ami mus bele tiru ona. Comandante Domingos hatete. Hau la bele fila nunedeit. Botamak ne hau hatene. Nia se subar hela besi kihane. Ita tenki hetan keras nia. Ka oho tia nia. Tamba selae nia ba avisa ni maluk sira no ita mak se susar. Tamba sira mak se mai fali heng ita ihane. Ia ailaran meeting idane. Sira seluk fila dadau kona. Hodi informa kata sira lahetan nia laran metin. Mai be kata sira hareni ain fatin badok ona. Padre Alfonso continua. Baiklah. Dehan Comandante Domingos. Paulo, Armindo, Luciano, Jacinto, no Pedro. Imi hela. Tamba imi hatene fatin idane. Imi hein itania dadurne, husu nia se, nia halo saida iha ilaran, nia mai ihane atu kontaktu se. Buat serne hotu. Nia oim bubu no ran na konu. Hamus la reconhece ona. Hamus la hatene emane se no husinebe. Comandante hare na inghatan husis suku seluk no dehan basira. Imi mos hela. Karik la diak tebes. Imi na insia buka tula nia. Ami agora tuir botamak ne. Nebe halai sai husi itania emboscada. Karik ami demora. Ne tamba ami badok ituan ou ami fila ona ba vila li husi dalan seluk. Imi hare bania bele lao ona imi mos bada dauk ba vila. Ita hetan malu ihaneba. Ho tiru tum tiru sai ho dihakilar mai rende de sira na rua rende ona. Agora ham bosu hela ihaneba ho di hein o. Tim Alfa honia comandante lao honi elementu sira buka no hakilar no tiru na fatin. Lake leur rona tiru mos dok dadau kona. Itania leitura ba ohin lorong to ona ihani rohan. Kita haluha mai fali aban no ita se continua o parte tu irmai. Adeus. Alin sira, ita kulio ituan kono ba historia nebe imi fuen rona. Halo favor,
copia pergunta sirne no hatan iha caderno. Ida, alin gosta comandante kalai, tansa, rua, samodok defende niniaan, horazão saída, tolu, banhira sira temi buat tamak, sira refere base, Pergunta sira atu hatan iha caderno makne. Ora sida, bela conta tuir ba família, no imagina, saída macarik se acontece aban. Tempo gramática. Boa tarde, Alensira. Bem-vindo pela fala e ao programa Literacia Tetum. Ita se continua e tem unidade com o tipo texto sira. Molo kita tama ba tópico fong, ita fosai resposta los ba provérbio horsek ninian. Kona ba asunebe hatenu sei la tata. Imi hateni ni resposta? Diak, ni resposta maka emane beke kualia barak sei la halu buat tida. Nune lalika tahu ke emane lefuan mai be emane halok dit. Foi kita diskuti aisasik no provérbio sira. No hare katak sira basic malu, los kalai. Ohin ita se aprende tang kona ba tipo texto enselo kida. Hanaran poesia. Poema sira usa liafon barak nebe imaginativo, hodi hato hanoin, sentimento, no ideia sira. Iha poema oi-oin, balu usa ritmo, no rima, no balu la usa. Alin sira hatene, saida mak rima mak sone beke hanesang ya liafon ya rohan. Exemplo, Tia Maria gosta han Ailia. Nia dehan Ailia mak fo energia. Nia belun la comprende nia. Rona diriak. Lia, energia, nia, soni da date iha rohan. Poesia mos bele iha ritmo. Ritmo maka lia fuan nia tarutu. Agora, mai halo hamutu kohau. Tia Maria gostan han Ailia, dehan Ailia, mak fo energia, ninia belun la comprendenia. Poema sirahotu iha buat rua, ida mak ninia titlu, ho ninia strofe. Strofe bai-bai iha linya hat nebe iha ritmu karima. Ma ita hare poema rua hamutuk. Poema dahuluk konaba topik bai-bain. Nina Bonita, autora Lourdes Rangel Gonçalves. Nina Bonita, metang morena, badak oan, oing kabuar, matang nabilang, haksolok tebes, hafutar ulung, hofita muting, fugbeng naruk, sasim barua, kair aifunang, ho korkinur. Halimar contenti, ho belun sira. Hatais vestido, cor oi-oing. Nina Bonita, furak tebes. Poema siramos bele patriótico, hanesang idane. Joven Lorico Asuwain. Autora Aurora A. S. Quintão, 2 de novembro de 2001. Fuensae, Timor Lorosae. Fuensae, Barani no forte. O fakar oran, o mate no lakon. Fuensae, Asuwain, o mate latau. Mate serudeit. Atumanan liberdade, ba orain no emar. O funu liman mamuk, hakilar, haklalak, onya direto no hakaran. Ema o fuensae, iha Santa Cruz. Fuensae Asuwain, ohi lorong saek solok. Onya liberdade, no ukun-an. Halo o, hetang solok, iha rai, Timor Lorosae. Dia kali sira, hein kata que me gosta poema sirene. Agora, tempo atu fo serviço ba uma ba ali sira. Serviço ba uma makne.
Hili poema ida, no hakerek sentimento nebe poema ne inspira bao. Obrigado Barak, no ate abang. Tempo Gramática. Olá, meninos e meninas! Agora é hora de estudar língua portuguesa. Vamos lá pensar. Que dia da semana é hoje? E o que fazemos neste dia? E nos outros, menos ao sábado e ao domingo. E tá halo saída loro no hino e a loro no siraselok, menos sábado e no domingo. Vamos à escola e tá à escola. Dia, boa! Onde fica a nossa escola? Itania Escola INB. A nossa escola é grande ou pequena? Itania Escola Bodkakik. Quais são os passos da nossa escola? Como se chama o local onde estamos? Itania Escola e a Fatin Seidadet. Fatin nabe ita horas nedadão e rabá naran seida. Sala de aula, sala-aula, loja de uni. E o que temos aqui dentro? Ita ia sasan saída e laran. Loja, e a cadeira, mesas, quadros, livros, cadernos, lápis, sasan barak. E aqui na nossa sala podemos jogar a bola. E a norin fatine e tabele halimar bola calai. Lai. Onde podemos jogar a bola, correr, saltar e brincar. E a nebeita bele halimar bola, halai haksoi no halimar. No recreio da escola. E a escola ni liur. E o que há no recreio da escola? Ita e essa san saída e a escola ni liur? Como se chama a pessoa que ensina na escola? Ema nabe hanorin e tabolo em sa. Loj duni, professor, professora, mestre, manorin. E as pessoas que aprendem? Não sira nabe aprende? Estudantes, alunos. Boa! Bate PC, halo favor, desenha no pinta em minha escola. Sala laran, ka fatin recreio, ka etc. Fatin be e me gosta liu. Não há querek sasan siran naran rolian português. Depois, ini se entrega para professor para ir a fila para a escola. Combinado? Até amanhã! Olá, meninos e meninas! Agora é hora de estudar gramática da língua portuguesa. Hoje vamos traduzir umas palavras para teto. Será que conseguem? Ouçam com atenção e tentem traduzir nos vossos cadernos. Estão prontos? Cedilha, círculo, nitrogênio, máquina de costura, constipação. Ao se for minuto balo, vai me cumprir tarefa idané. E me rotona? Conseguiram? Boa! Parabéns! Vamos corrigir? Cedilha, cedilha, círculo, círculo, nitrogênio, nitrogênio, máquina de costura, máquina suco, constipação. E nos metem. Gostaram desta atividade? Ainda bem! Até amanhã! Matemática.
Bom dia, Alin Sira. Hamutuk fila falahu hau Daniel. Agora itanya tempo atau aprender matemática. Hoje ita se aprende saída mak mamuk, no nakono, no nia efeito ba objeto ne mak saída. Kasasar ne mak saída. Iane hau ia kopu hat. Kopu rua mamuk, no rua seluk nakono. Alin Sira bela hare kala ida ne mak mamuk. Los dune, ida ne mamuk, no ida ne mos mamuk. Bela iha. Maberua ne mak nakono los kalai. Ida ne nakono, no nakono. Atau halo sai facilitan baita, hau se aumenta cor. Oituan babene. Alin Sira bela hare cor troca. Agora kopu ida cor matak. No kopu ida seluk, ita bela troca bene. Cor azul. Agora ita bela hare diferença. Então, ita se aprende saída ohin. Kopu mamuk, no kopu nakono, ini diferença mak saída. Então, Alin Sira, ihane, hau iha dasin eletrônico, no dasine se habuti halo moris, ni hatudu número. Se habuti dasine, ni hatudu número 0, mamuk tambah lah ia buat rumah ia dasin ini leten. Então, se hau foto kopu mamuk dia, hodi tau ia leten, dasin ia leten. Dasin ne hatudu número atus rua hitu nulu resensia. Ne representa saida, ne representa kopu mamuk ne ninia masa, kaninia todan. Então, kopu quando mamuk ia todan grama atus rua hitu nulu resensia. O insa seita ense ona hobe ka hobot rumah ba kopune. Idene se troca kopune ninia masa ka ninia toran kalai. Mai tare hamutok. Se hatau kopune be cor azul ba iha dasin ya leten. Número ne troca. Agora dasin hatudu número atus hat 50. Atus hat 50 representa saida. Ne representa todan husi B nomos kopune. Quando hamutu iha grama atus hat 50. Onisa ho kopune be kor matak. B ne be kor matak iha kopune. Saya tahu iha dasin ya leten. Ida nemo satu do grama atus hat 50. Observação saya mak Alin Sira hare. Quando ita troca cor, ne troca masa kalai. Lai, tambah mas kita troca cor mata, ka troca cor azul, dasin hatudu ho claro kata quando kopune nakono, nia todan hamuto grama atus hat 50. Agora, ita hakarak halo matematika oituan. Se, kopu hobe hamuto grama atus hat 50, no kopu nebe mamuk, ninia toran mak grama atus rua hitu nulu resensia. Então, bene ninia toran hira. Alin Sira bele começa hakerek usa lapis ka lapisera odi halo operação. Ita karak hatene bene ninia toran hira. Hanon hetan B hokopu todan grama atus hat 50. Kopu mamuk ninia toran mak grama atus rua hitu nulu resensia. Atau halo idane Alin Sira bela halo subtração. Então, ita hakerek iha linha primeiro, iha itane caderno, atus hat 50. No linha segundo, mak número atus rua hitu nulu resensia. Quando ita halo operação, resultado husi atus hat 50 hasai atus rua hitu nulu resensia, resultado maka atus ida hitu nulu resen ida. Então, bene nia todan mak hira, bene nia todan mak grama atus ida hitu nulu resen ida. Então, Alin Sira agora hatene ona onsa atus sura, bene nia todan, ita la bele foti be, no fakar ia dasin leten, mas be, ita bele halo diferença, bain hira ita tau be, ia fatin ida, no sura, bain hira
fatene mamuk, hanesan kopo mamuk, no ban hira ita ense hobe. Quando ita hareni diferença, ne fo quantidade katodan husi be ninian. Alin sira bela halo idane hia uma, hodi foti batar balung, tau ia bikan ya leten, no foti bikan nebe hanesan, nebe mamuk. Alin sira bela tau bikan nebe mamuk ia dasin ya leten, no depois, alin sira bela tau bikan ho batar ia dasin ya leten. Quando alin sira hare, numru nebe mak mosu ia dasin, alin sira bela halo ultrasound, hodi bela hetan, batar ne ninia todan hira. Então alin sira, matemática capaz los kalai. Mas que matéria sira hanesan B, nebe susar atu sura, hodi usa matemática ita bela hatene, ita bela sura B ninia todan. Ka líquido, ka buat oi oendet, nebe mak forma B. Ia desenho tuirmai, se hatudo pergunta balu, nebe mak alin sira bela halo hia uma, hamuto ko itania inan aman, ka hamuto ko kolega sira maun ho alin. No quando alin sira fila fale ba escola, bela hatudo bat nebe mak kita halo na hia uma, ba itania mestre sira. Então, magnedet alin sira, hau hen katak alin sira gosta buat nebe ita ohin aprende, no lorong tuirmai ita sa aprendetan buat selo. Magnedet, adeus. Tempo Ciência. Olá, Alisira. Hoje, hamuto kohau Venancio Lopes Carvalho e se halo atividade de ciência natural e a programa Escola Bauma. Tópico hoje loronian maka ita se colega com ba ar. Saída mak ar. Alisira hatene? Ar maka mistura husi gas oin e a atmosfera. Ita labele hare ar, mas be ar e a fatin hotu. Ita sobele hare ar, vai hira ar kahur hamutu ko buat rumah. Exemplo, rai rahun ka ahisuar. Ar mos bele dudu sasan ka objeto serseluk. Diak, atu komprende diak lutan oinsa ar bele dudu sasan, no ar ya fatin hototu, mai ta halo experimento hamutuk. Se alin sira ya material pronto ya uma, bele halo experimento hamutuk hau. Molo kahu itania experimento, how introduce material sirna beke ita precisa e experimento irane. Ita iha copo, ita iha B, ita iha suratahan, ita mos iha botir aqua no tesoura. Diak, mai ita halo atividade ne hamutuk. Primeiro, kar suratahan, imare hau kar suratahan marang na fatin. E depois ita lulun suratahanan sane. Hafoin, tahu ya kopularan, tahu di dia atau segura kata surtahan lamunu sai. Depois, kartun hansane, hafoin hatamamba belaran. I halo di dia label halis kopu. Hatun lo hansane, to tama iha belaran. Imare kopu tama iha belaran, iha ne liman mos bokong hotu. Depois, hasai fila fale. Tuiri minha hanoin, sabe o que acontece? Surtahan yang popularan, marang ka bokon. Itare hamutuk. Are? Surtahan marana fatin. Ya. Tuiri minha hanoin.
Tambah sama surtahan maranafatin. Atu ajuda imi bele responde pergunta honian, hau hatudu experimento selukida. Mai tahare. Agora, hau ya aqua boterua, hau ta kua hansane, bele kua hansane. Depois fortitudik no haluku aktia ida selu kaluku aktia kidul, haluku akan sane, haluku aktia. Ida seluk fali husik niametin nafatin. E depois tahu botir matan ruan iha beleten aluan sane i lori aku botir rua kair hansane kair tunan sane halo didiak aluan sane depois tahu ya botir matanya leten, depois hanehan tumba to hansane. Alisira observa, ya aku botir ida seluk, itahare, nivel B husiliu, hanesa ho nivel B husilaran. Bele hare, idane ita bele observa lihusi hare botir matangne. Tambah botir matane exatamente hanesa husilaran exatamente hanesa ho nivel B husiliur. Ida seluk imi hare botir matan iha kraik liu. Então significa katak nivel B husilaran la hanesa ho nivel B husiliur. Nivel B husiliur asliu compara ho nivel B husilaran. Imi hare? Okay. Sehari hotuana, espera kata kita ne bela ajuda imi atu responde hauni pergunta. Ali sira agora mai ita halo atividade ida turma ini. Primeiro, tahu be ya popularan to nakunu. Tawan sane. Depois bele rai haliur. Depois tesi surtahan maharo ituan hanesan hau kairne. Tesi mais menos bele taka kopunen ya matan. Ya, hansane. Depois taka ya kopunen ya matan. Afoin karmetin hol liman hansane. Totare. Depois dokfil hansane. Afoin husik liman nene husi okos. Tebosir hare surtahan lamunu los kalai. Ita bel halo hansane. Depois bel halo hansane. Dokotun dokasa hansane. Nela hebutira nela munu. Ya, bel hal makastan, seim halo iha uma, bel hal mutu kohau, bel hal makastan, lah ibu tidak. Oke. Agora pergunta tu irmã, pergunta tu irmã, tambah sama surtahan lamono. Tu lolos, ya pressão husibe ya popularan, halo surtahan mono, los kalai. Mas ya experimento idane surtahan lamono, tambah sa. Ya. Agora, ita hari hamutuk, ya. B iha larang, surtahan iha liur, los kalai. Ya. Tuir lolos B iha larang hakarak sulisai. Mai B surtahan idane takametin, hodi B idane labele sulisai. Surtahan labele sai, labele munusai, tambah iha R iha sursorin, iha hare hitine sursorin. Harit ni sursorit, nebeke bele dudu surtahane ia dirasang hotu-hotu, ya, dudu ia dirasang hotu-hotu, si, ya, no, wahira surtahane lamunu, signifika katak presang ar husiliur, bot liu, duke presang be ihalaran, tambane maka la konsege halmunu surtahane,
pressão ari haliur nebe que husidir sang hototu halo suratan la consegue munu hanaran pressão atmosférica. Agora Italia aprende lia fong ida los kala pressão atmosférica halo suratan idane la consegue munu tambah pressão atmosférica idane bot liu do que pressão B e a copularan. Compreende? Se imi compreendo na experimento idane, ita fila fali ba experimento ohin. Tambah sama ka suratahan ya copularan wa hira suratahan ya copularan wa hira ita hatama babe nela bokon ya. Hanesana fating ohin tambah ohina inisio haudehan tiana ar ya fating hotu ya copularan ya nebe ar iha ar nebe ki ha copularan ne dudu be tumba tambane maka be la consegue kona surtahan ya copularan tambane ma bahira itahasai surtahan irene marang na fatin ya bele comprende. Então, ita aprendeu na katak, ita aprendeu na característica ar, rua, ida, maka ar existe a fatin hototu, hanesa iha kopu ida ne, i armos bele dudu sasan bakraik, hanesang dudu beha bakraik, ne bela halo bokon suratahan, nomos bele dudu sasam baleten, hanesang dudu suratahan baleten, nebe bele satan bela bele fakar husi copularan. Dia kalian sira, espera kata kalian sira bela aprende buat rumah husi atividade nebe kuhin how demonstra. Obrigado Barak e até logo. Alin sira, bate PC kita halua hatamba pergunta sira nebe foi hato durante disciplina tetum, português, matemática, no ciência natural. Alin Dovensira, obrigado Barak, tambah acompanham no programa Escola Bauma Edesang Ohin. Alin Sira, labela haluha, ida, hakmatek iha uma, rua, ajuda amaho apa, tolu, estuda homon Alin Sira, hat, fasaliman bebek hosabaun, lima, hadomi malu iha uma. Labela haluha, acompanha na fatin programa Escola Bauma Edesang Tirmai, Ohau Ventura Maya. Adeus!